manu ye le pa yema le manu tele so tatu no ne fo tatu whelua ele nei tai au mātungo fie i le lofa malanga le leo lo tatu ta pau sili le langi ma lo le soifo maua ma lo le langi ma mai alo mai o se whapoponga fo le nei o tatu tala mai Samoa. E momo atu i tatu tala i le toi wala wina le mata upu e pe o na solo ia ile na fo le fionga te lupe po le mnuku on semo i le neiva yaso o lea na pa ia ile whamsnonga i le tūlanga na whesilingi ai. Pe mafua i sea ona le mawhai o na tūlai ia mōri mau e fast fumaliba i luma o le whamsnonga a o ina le mata upu e whasanga i le tangi tau whainga panota a le tūmalo whalea lili numeritasi. A toa ai ma le tūlanga na pai fo i ai le whaatoa whala inga a le whamsnonga i le whaalemi ngao lea o nisi a ngai i le whamsnonga i le nei lava mata upu i le tūmalo whalea lili numeritasi. O lo ta lia e le whamsnonga i le tūlanga o se whinangalo le official lawyer sili po whea e iai lona whinangalo i le tūlanga le mata upu o lo suina. Na whesiringia fōi ia se tasi fōi o lo ia mai le official lawyer sili i le tūlanga e pe ona iai. Ia le mata upu le nei i tūmalo whalea lili numeritasi e na whaalia e se tasi o lo ia o le official lawyer sili e le ia fia ia le tamaitai lawyer sili maunga Precious Town i le toi ilo ina leo le nei mata upu ina watu ina atu le whamsnonga ia lana whai unga a ngai le official lawyer sili toa i le tūlanga e pe ona iai ia le whaonga ina lea o le sela wafe tā la e toi whauia i tua le mata upu e pe ona i luma o le whamsnonga o whainga palo ta leana tu imnia ma iai lana whai unga. Na whaafteia le fionga sa tiu si Matiba Perese ia le official lawyer sili ona o le tūlanga tuto o tasi e pei ona whaalia e se tasi o tamaitai lo ia o le official lawyer sili e le ia fia pe le iai sotanga o le official ia po le fionga ia maunga Precious Town i le toi ilo ina o le nei mata upu. O lo ta dia le tūlanga e pei ona iai ia le ngai ngoinga ma le tali atu le official lawyer sili le nei mata upu le o lo o whaanga solo ma o lo tang fia e whamsnonga o ma foi ona whaatulanga e le whamsnonga le aso la to e su ina i le nei mata upu e pe ona tali ai e le whamsnonga le ta sanga a lo ia mai Australia le o lo tulai mo le fionga to lupe po le munuku on semo mo se isi teimi whaapopo ina ia mawhai ona to e tu ina atu nise fo sanga whal tula fono e fina winai ia le tulanga i le to e apili ina lea e le fionga ia to lupe po le munuku on semo le whai unga e pe ia le tulanga o lana ai a tau wha le wha vai e pe ona manino i le nei mata upu. O le mata upu leo lo o tau fia le tu mawai i se polo inga i le tulanga o le whai unga e pe ona awina mai ai e le fionga sa tiusi Matiba Perese o leo o solo ia pe tafi se ai le tufinga o ia le tofi o le tu malo e pe ona mai lana whai unga o lo wha o pia la ona avea i le fionga tulupe ma whai pula o le tu malo whalea lili numerita se ia tali ai tauru manga le whamsnonga. Inisio tātou tala, le vai aso le nei o le sa sia i le komiti o le kabineta po asisinga masani le komiti o le kabineta i le tātou no whanga o lo o wapena o na sapalai mai ai i le malusianga wha ele tise le ngata o flua sou e wha pefoi i le tūlanga i fianga. Le maua le panoe sao no ai i le fionga whamui o i o le whaurunga ulenga le marasianga fa el tise i le tulanga e pe ona iai le ase singa ma tala fo i le tulanga o lo iai a tato sini po o afi a le sa fa pena ona fa moi iai le tulanga o le sapalaina o le tato e le tise o sa i linga le nei o le nei tala folo so o lo iai a tato afi e ono vo le na ai mai i company New Zealand ia so ni tulanga fa le tono lo iai tato generating capacity e landa sila ia le malo tato sisi ia o afina lo le leia toto ia ma lo mafai ia nga fa tau limina le fa soina to le tisi i ke tono tato tu mo sai tono taulang na fa le sila fia le tato wa si to tono tato fa le lo fa pe ona fa so mai tato tisi ia mai tau ina i va nga fo le lo ma to mana ma te tu wai
ia le ngai o inga mai afi vai o afi tiso ia whapea fule tatou afi hai o waenga o mana o lo tapena i tatou me ia whale lea pe tatou e tisi ia e tau anga sila fia pe tatou tu e ia taime ve tai ai tatou ma whafi tau pe la mana sila fia il vai temi fule le na whale tonga tatou e tisi no le tatou underground people le ala sau sao mai i fuloso underground people e ola tu el vaenga fule tau tonu manono o ina lai tonu manono to e whaasoa mai fule tonu taula ono le motusia la ke pole le la sa fale tonu ile tise wole ole tise tonu manono ia whapea fule ona le ole tise tu mai te leo nisio vaenga o le tatou taula a o ia ngā luenga uma to e whalea E ngata o fulua sou e na sia fo i komiti po le asisinga le nei i le tūlanga o fianga e pe o nei le sino whanga au tū fo i o le marasianga whaile tise. O te fianga lo ia tatou afi te tele fo lea e wha o afi o lo wha moe moe tatou e whatino e mai e le marasianga tau tise mo le tunu o ato o sama. Se fia tatou tunu e fitu supa seno le tise nei au po. Mai tatou afitisa to supa sene mai tatou renewable sources ia tatou malusi angole la ma le vai ia o le whamoemoenga atoa le tisi ia o uta i fianga nei tatou afitisa le afoila na asia tono tatou whale afi na mai tauina ia lua tatou afi ia ua whaasolo ia inga luenga te whaleia le ua amata numera tasi ia whapefo numera tolu numera tasi lea na silisila ia le ua amata on talai e se uma ia pāti ai ke sui o mati ai parts fo le tau o le overhaul o le major overhaul o tatu wafia ia le laua mata tatu ngalwenga whalei e le whamoe moe tolu masina e whatino na ni ngalwenga mātou manatu la po se mai taino iulai tau na o te ua atu e lei atu toa tatu wafia lea e on whapea fo iana atu e tu mai ngolai e tasi le afi la po ai fia o le malosi o le afina e tusane ama le ono afi haya la itia le pe afi ono ele nei fuloso si sila la le tonu e lua afi la e fa le tonu fia lua afi tiso o le al mafu anga tono na le mai afi ono le tu i fuloso e su ye si afi la po le mai si afi ono haya le tatu si sila o i en si sila tatu si si mai o i fia e su ye la le su na lo si afi la e fa le tonu a fa pe mai ona fa tino le ave ye fa mo boia fiele a fa pe mai ona fa tino na lo na to fa le ia ta tomu o tu fa mo to sa on to ave se na to fia ai to fo ia ta to tu no le el tisele na o si mai ai le mai la mata Ini se tato tala o le matanga luenga o se fo maloloina o le tasile matanga luenga o lo o tele ia mana onga e pei ona moli mawina ele ngata o le uti o le au whai ngā ruenga e whape fo ele tūlanga o masini mo le whaingaina lea ele au whai ngā ruenga o mwe whaatino e tong fitinga. O le tasi lea vaenga ele o mwhai o na malolo ele pulenga le whionga le minister whape fo i whaurulunga le matanga ruenga o lo sa ili a wala ia toi mapokalame mo le mawhai leo o na tali atu tūlanga mo mia o leo whailoe le whionga vao au sal maloa lo fipo o le minister le matanga ruenga o se fo maloloina. Le tasi o whainga paanga le tātou matanga ruenga, pa pia fo'i ia le tūlanga le matanga ruenga lea wha so i fua malolo ina i nisi o whale mai i tonu o New Zealand. Lea la mwhaiona malanga mai ai fo mai ngā lulu i tonu fo'i o whale mai i Samoa nei. E wha pia fo'i na maua le lawa noa e ngā ia toia tātou fo mai i le tūlanga le whainga paanga o masa atili wha alau tele ai lo lātou silfia malanga waa e ala i le vala wina o sa wili linga neo nei tala. Na fuafua mai in tausanga o sola e o vola tausanga te atu nei le lafta fatino nei nei tausanga le o matumalanga na matumalanga malpuresili o le pule lango le afionga ya tangalo ono ia le fito tono iai ia tulanga le fainga paanga le ta o le twinning program e o le fainga paanga fase lua fatasi a New Zealand malo Samoa i lalo ntanga luenga soifo malo loina e fa pelon fatonuina e anga i mai a tatu fo mai New Zealand ma tausi soifua o mai lo le o nga lulue i tatu fale mai no i tua po fale mai fai tu malo le la ua mau le famtalanga anga i mai la to ya tau no mai le to lua vai aso
ia ona ngai lola i le tatu fal mai fai tu malo le po tasi le fo mai ia au tau singa o le fa sa foi i si foi fal mai tonu lava o tu monei e mana i fo tatu amata tu nei ia fa so solo twale sala fai ma o le la tupu le vaenga le ona o lole ia iulai ona o foi le tatu fo mai ma tau si fo la to ono le o tatu ia iulai ia nga ia tu foi le ola ia nga lue ma fale mai no itua tai pela o marule na matua nga ia tai pe foi la ia le fale mai na o epsom ia fale mai miro mo ia mai sia fale mai wa tofa ina ela to lo fa to no ina por kalamele ina ia le ngata e mau ai le poto masani ma le poto soani mota to tau soifua ma fo mai ai mau ai foi ma tanga le lei e fa wo ma fainga pa anga fo mai ma tau soifua New Zealand mai de vanga fa pui le ia tau tangata le HRPP o fola le ta io le foi vanga fa fai le fionga tu le pa sai le malia le ngoi lo lanto apili ina le le fai unga o le fam sinonga pe ona tu ina mai le mata por sai dinga le me tono le o au mai le fai unga e mama ia le fionga i le ripa le mia le sunga la ule malia tole o te pola tai bao forces me o le sa aveam fai pule o le pa le mene le fionga fe pule ai fai matsua pa pe fo i le sa aveam malo le malo le fionga li o fa tau malama au aba mai mata upu po o morianga sa tua i hai i la tau fola le ta i o le tua mai e le mawhaiona la tau malo lo la tau te fi nau bea e fa tino le la tua ia te tau ma waiva ma sina o ia tala noa le mata upula nei pita iane o le au mai le fai unga fa msnonga e le o tala feunga molo la tau tala tununga e lo le temi mo le wanga e le vanga fa fai pui le ia tau tangata i le fa msnonga e inisio mata upula sa la tau fina wai luma fa msnonga pita iane ne te e na ma malolo ai pita iane o lo o fa au pea o na fatino ia le latu wai a te tau e pe o na sao no ai ia le fionga tui la epa latu te a ngai pea le whamsnonga mo le au maia lea o se tali e whamalia ina ailo latu whingalo e tusai malo latu tali tonunga ua mai ele mata upule nei e pe o na tui na mai le whai unga whamsnonga sa idinga le amea tonu a le fo iwa au mai ai ma se tua lalo le fionga talasa sa anga antoa ina ia whaatino se suenga tuto tasi e sa ili ai po ai tonu lena whano ai le soifua le li talabou tu au maltino e pe ona ua savali ai le 5 tausanga e o mai le so e le i maua lava po ai na mafu ai o na maliu lea li i talabou male tatou tala muli o leo wa whaidoa se tau mawhainga ale whale media Samoa po le Samoa Post Office i tau mawhainga lava mo le wha popo ina mai lea o lise o vaenga o pislisi la iti a toi malato wha la wiloa e pe ona wha tu langam wha pupula le office sili o le fo i wha la tonga le whale media Samoa a o lumana iai i le tapen penanga mo le aso sao tina o se wililinga na nei tala o le wha moe na lava ia tatu whare meli ina ia wha la wiloa ia ma ia tamawhai lava e pitia lava ma au ai tūlanga o matau community ia mese fo ia tato business vendors ia matulanga mo whapena e au o nga lue whatasi e salawhai o le fufuanga la le whamoe o le ata mo whai e whai se tato market night i aso i lua fufuanga ia e whasalalau atu ai o e whai business i la hiti e mana o mia le lato whaonga ana le compound le tato whale meli i sale longa e mawhai o na avatu ai tato marketina e whasalawina e mese mo whatawina fui o lato loa so o se vaenga i totono le iwea lea tato whale meli o le fufuanga la e amata i le aso tofi i le aso fitu amata mai le valu tai au le valu i le afiafi le po e fatino ina ele fa moe ia e mese fo ile so really ile aso valu o me il luo ono e amata mai fo ile valu le tai au e tau ile valu le po ia on fai ile le stona i le sulu le uli e tala e fa moe mo fai business sala fai ia e talo to fo tato posa e so an mai fo ia mese fo tato STA sala fai mo na business la i tuna tangata lo mana o mi ile fa moe tulanga uma tapina ina Samoa Post e por tatu fale me
ina ia whaangale a wangua e whesosoani atu ai fōi pe tai ala tu fōi tatu pai business e ngā lulu e whaatasi i lefu fuanga e tatala lawa e so sisi ala wha moe ngā ia tolu sifulu a manua o na oleala e tatu whali i e te li so si kiua le tutonu i o ia tatu vendors i tutonu o na olo i tatu security fence e tapina i le wha moe a o nai benefiti ia po nai compliments e maua e mo la tam fai tu fatasia ia tatu online o products le la live online i tulanga o mai whātaunga ta tala foi le manoa mo e atu nui whafo e mawhai aina la tu whai misi whātauruna online whauna taipi whaunga ino le tausala online e masana whai Tawadunga tātou tala e pe ona tātou whila nei aso tātou whila i laso tai au mō le tawadunga o ngā duenga le neiwa i aso soifua mai manuia.